Nama ong don gano isu bangin ya lampai ba. Taki pai ba kemento ayu pai ba kerja dengan kumu nomi keman. Ada ngah subuh mentang dengan arti kumu si kerja dia ngah. Tedon ke isu jung ke warna arti dengan hap kodo pai ba malaysia sekretarian. Iya, haba kumta namar bang i ketuk jengkeran jung tu usngau bahalang dahar uang gumno fikian. Uang ba balei ba man la kata kajeng yaki hana hapanda khot langi kipat ba. Te kemut mauru kemut uyo syong suki deinano. Deinano pa. Di Andre haba pendi kipat ba. Dia kemut kisngau bet ba ngelong haju. Kat ba wat hakamap dia balasam ya kita gi medal olimpik ru Andre kamap India pada kita kamap India kelam rolang bat ya kata ka map not is. Ti kapan perkat ya nomor ba PE ba haduk mentang kani ke jingle jong kani ka sarkar MDA ru kalong tek ba busun busnio yang gi tra jelah. Ti haba kumta nomor bang UI ketuk jingkran jong tu usngau bahalang dahar ru uang gumno fikian. Uang ba balei ba man la kata kajeng yaki hana hapanda khot langi kipat ba. Te kemut mauru kemut uyo syong suki deinano. Deinano pa. Te kemut lada uta uba jukot hakajeng yaki da kipat ba hi. Kemut lada uang bet ba kan non cimut ayu man la kata ka jeng yakran kemut hap don kambe di kipat ba. Ti utakin ude nongelam ba shisha jeng kipat ba. Namar upentip langi kipat ba. Ti hendrei kajeng keren jong u singo balang dhar pat kalong bet tik la kumba umdon kamsu kipat ba. Badai nak takada ba balai ba kini kinong yalam jebani sarkar MDA hi berobor ni. Kisngau bet tang la adep kakam ya kipat ba kamut kimdon kamsu. Kadai bet tang kapor election hi kidon kami kipat ba. Ndak la yobor kamut kipat ba kimdon kamsu. Kadai halor jong kata. Ti kawai kalong bet ba ngaku ang puskau tu IP kipat ba babun balang jong beri hinyo trap. Ngaku uriu pat ba ngangan ong IP ngamdei politician, ngamdei usang balang, ngamdei unong ilam balang, ngamdei unong ilam dustur, ngamdei unong ilam yam, hendrei ngakran kumuri pat ba. Namar ka keba ngiyui. Haduk kan mentane bangi ngiyui keng, haduk kat kini isngi. Ngiyui kajingpet tunga simet hi ngai ibet haman lakut kisyong ki high level. Nak takadaw haba kini ki high level. Kini ke high level kidon kam ni kipat ba datang kapor baki kidon kam ndalakut kajing don kam ko jongki kilakan pat ye kipat ba kata kadi ka ka bangang mo tiana kani gin kada bangang ong ipi kipat ba bar khot pi pi kinong bisat kinong pet kinong jugo namar kano ko bade kano ko balan kadi ye pi hi kipat ba pinde banda perkat ba yano pin syania ba yano pin ai kabor sinsiar kade ye pik pajba hi manginda pakat bahana ni sifan namar baru khoji hinne nia pengsan ni laki jong kinia hendrei ka e kabangang ko ang pesnoto ko muru pajba ye pik pajba hi kawe kalong kunni ba borobor hi kibrio ki bathit kam hi borobor kide kibrio ki bom kidi bathli jabieng ki bathit kam lada kim theli jabi yang balik kecil ikakam. Haba kakam lada di ubrio babiang kata kajingut tu berkat ni. Ngila ban pengkakam hi dala dia. Hendrei hakajing pet jonga kamut kibabuan hi. Namar ba kimdon jabi yang nala dia ban perkat. Ka engan pengkakam da engan pre da engan le. Tina takadaw ba aba ngapet akni kajuk menta lada ki kimi kikpa hi kim sngoto lada ka imlang salang jungi kim sngoto. Kumno kita bor kikam wa kikam ki jamru kamut lada kim kam maki tikumno ki adi kam bat kita kinong tit kam ru kumno ki atit kam badai hang ni ken bangang suong ipi ba hadu mentang di man snoto ba alada ngi mi kipa lada ngi snoto ba lada ngi pa skol ye jum kikon lagi kon kira adep ki jum kuli ya tamang indon sa kapisa bantit kam namar ba ya ka kambar khoi na kamtrai de kini ki MLA bangi ngi dia
kam dei shu ban khot biu la ne kata lalong no kata ka jing ya thong mo ka jing ya thong ha ba penrung kam la no kamut da pipet ikan jafus la ne wat haki polis mo polis department ru kamut ki khot da ki interview nang kong kamare na ka jing mare long mare thong tu mo jarbawan sakman te handai hakata ka jing thap kam haki office den nei ngangan ong ipi menta kam don ra kata ka jing pen iya khamat bi pa ba ya pet uno ubala uno ubamla handai kadang bet ka jing di kam na po bat ka jing thiet kam ru na po hato lada kum ki kimi ki pa ladangin aila ya kani ka kambut po ti ladang isngo thu bit bangiwan na kalong yang sam badung bangimla bandon jing yedei banno ru na mangi kwa e ka kam ka badi hok banyo kan dei shau ta ubri ubadon ka jing nang ye ka kam lene ka jing tip ye ka kam ti bali pedeng nang aibori kini kinong thok nong skor phi ki padba ahi phi dei ki nong bisa phi ki padba ahi phi dei ki nong pet benya phi ki padba ahi phi dei balong adaka Kum ni ngayo sngo hui nagi kubor mulumala ke social media kam tam yu ilu di ba imat ka VP ka kwak man wan tur sekretariat akan duterik rangkat bat kartu ka ni ki jing diman kum makila kedawi maragi poin bagi kum spokuli Tena kalian ngejungi sarkar barbor ni open ni ka dore ke jing kangban ya kan ni ka gunung isu point number 1 an sakawai ro bon sini kum baju kan chief minister bat ka MDE hibarok kawai maka no kono isu jumai ba bon sing ni kan pa office da ka dialogue and discussion kena bukan pos ke jing ba namar banong don kono isu bangin ya lampai ba kipai ba kemanto ayu kipai ba ke jering ku no mikmat Kadang subuh mentang dengan artian kono si ka jed yang tedon ke isu jong wan artian hap khodo pai ba ban legislatorian ngala ban ya lam katu kan irong ba na kono si ngan kendo yu chief minister kata de ke burom ke bengi ya lek baro kata na do ba yok state ke mekhalia ba ke legacy bagi nong ya lam sa kala jo melen ini te wat kumi ki pirum le to ya kila ba man kendo trik maybe ki kwa ban kendo trai CM trai un sa apa meniki ane ke jing meli ni bon sen ha bagi don kanu isu don ki isu ko bagi ha flak po house ha ka por balong session don ki isu yes ni ha bagi in the form of delegation to chief minister ne to minister in such kanu department tebat nong banyak lampai ba sa secretariat banyak lampai ba sa kanu jakat kalong sibenta ko mapen sarwakai ka por supaya ba bo beli sa kawai ru ka thu dia yai ka wan jong kino lei no wan kino tre office kino lei ulai hat ka tu kalong ka penton namang ina government ni ngim jo le ran banikan kanu isu ka bede pai ba terau siam terau ai ka ya uni discuss bat ki namang asau tu ki kwa banikan bon siam mitra ngeleng jungi government bon sin ni ka jing khang ka play at sa gunta kam tam lo kanu lagi isu ka ba kam long serious kono concern we are agree let us discuss it collectively all the 60 MLA kai ka problem tebanong don isu ya lampai ba don isu are lampai ba don isu balai lampai ba de kan sa don gapor ni sar ki pai ba pat mai pai ba ki jid yang ni banta pan sakri ki mdai ni banta halor ki deb jing in penduk thi ai ki sa kata bon sin ki leader jongi ki labu ki legacy kumnu bani kan ki isu pai ba teng don ge isu ni hima ni sim ki one in the form of delegation don ki member ka tu kan ki jid ladon ki isu jong dis council ki wan katu kan member ki do CM ladon kanu isu jong gerong ba asong ki form sin ju gerong ba asong ki do sarkar that's how we move how we run the governments teng ayo so mala ko mo phin man katu kan ni ki VP ki la ban kre pan wan secretariat no problem sarkar tharai CM la so tu ke bede man le tang ko nga nong kanu ka political party ngamong tang VP ni pedeng sa ba ba ni kan ni isu jong pai ba nang mata jing ba nak mata ji bang piang kelak ban ke BP kelak ban ke Kongres ke UDP ke ruling party kanu ke bawan ro ni so ba ban piang ke bro nak mata ke jing ba ban ni tai ni halor ki isu jong pai ba jong ni teban nong don isu yu ru khot pai ba yu ar khot pai ba bala khot pai ba ta kunu ni trekam kamu la dangi kum kenu yalam hab yalam pai ba kat sebele we are not fit to be nong yalam ning fit ba nong mengi degi nong yalam pai ba ni hab ku yalam pai ba kat sebele upai ba ula ajek nang ngi ban represent nek mata jo te la pio man ke jing lang man ke jing isu habe lam upai ba ban khot ni le chkanu te ka ton ngi le rang ni ji so junga marwe
Jadi so juga marui kumno ya lam la nga kum ga won arteng ka jet ya nga. Lo ka no guru isu juga na arteng habilam do pai ba. Tama to yung long kum umale emeli hate.